This tastes exactly like how Apo used to cook it. Yes, it brings back memories. Hello manan kada kayo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Ti surat nga intay drama ita ket manipod iti pagayam akayat na ti agpaylinged iti nagan a Jeric. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, sakbay ti amin kablaawan kayo manpay iti naimbag ken naragsak nga aldaw. Kastameten kadag iti padak anaayat wenno naessem nga agdengdengeg iti drama. Naawi sakmet amang ipatulod iti kapadasak bareng kunak no makaibati daytoy iti adal ken mangtedlinglingay kadag iti makangeg. Simple laeng ti adda a panagbiagmi. Saan kami abaknang ngem at least naragsak kami kas maysa a pamilya. Isu na laeng taaddamet ladta dagiti pannubok aditay namnamaen adumteng. Katapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti ag salaysay. Anya naragsak sadyay awan tiriga. Sadyan. Oh, simangput ka mo gaya man lakay. Well, Malaalag tugaw ka ditan. Taidasar kon ti pangrabyan tayo. tanda sinluto mapangrabyan tayo, bakit? Ay karne alakay. Sinagpawak iti balatong kan parya. Wow! Nagimasay. Sigurado nga dumanan ti makan ko no kastalay. Ay kawan na. Amok nga mi na paboritom daytoy. Iso nga isot inlutok apang rabyan tayo ita. Agyaman na ka, bakit? Oh, nagitubing ay. Simang patagalan. Wana, itay pay. Jeric, Joan, umay kayo ang tamangan tayaon. Wan daddy. Jeric, may salang tisaw. Okay, kumusta mo't nga tinagmalem at panagbiyahem lakay? Adumot laang ka di tinapasadaam? Kasi ti Diyos bakit at tamot basit. Agmano akmat, daddy. Kasi na kayo ti Diyos, anak ko. Malalag, tugaw kayon, tamangan tayon. Sige, tukaw yaw. Wan, daddy, Wow! Nag-imastisida tayo ah. Nagbanglo. Wen nga rod makapabisin. Ay, mabait lang ang anak ko Agkararag tayo pay, sakbay amangan tayo. Adda ka gayam, Jeric, apo. Wala la. Itayak pa dito ah. Inyag ko ti abastoyo. Bagas ken groceries. Ay na, nagsayaaten, taadaman gayaman inyag mo nga bastume, apo. Siyempre mo't kasta ti kinapatagyo kada kami, Lola. Ay na, pasensya kayon tanay. Di mi matan maisa party umay pumasyar ije balayaw. Saan ngamin maibati ni Lolom dagiti mula na tawan ti agsibog. Kastamatan dagiti taraken may. Awan ti mang pakano pumanaw kami dito'y balay, apaw. Awan parikot iti dayta, Lola. Maawatan da kayo met. Isu nga raw da saklatan ti mangitulturod iti abastoyo. Banag apagyamanan mi unay, apaw. Kat, kumusta kayo matan ngay? Ni manang mo, kumusta matan? Dadi ka ni mamay, kumusta da matan, apaw? Kaasi ti Diyos. Okay kami met, Lola. Uray kasano ti kinarigat ti biyag. Makaya-kaya mi matlatta. At least, adan trabaho may kanimanang Joan. Sa aran nakasliding, agpada kami atambay. Ay kat, nasaya at mat nga rod ano kasta. Wala. Kas iti kanayon kung aibilin kada kayo. Diyo kumaliwayan ti agyaman iti Diyos, apok. Rungbang nalaang agyaman kayo kadag iti bindisyon amaaw-awat yaw. Lola. Talaga kasta tiraramidan mi.
Nagmayat at talaga tirik na no kagap-gapom iti simbaan anya mami. Katuan mo't ngamin, anak ko. Iso nga rod, ako nak, akanayunan tayo ti makimisa. Iti kasta, agtultuloy mo't ti bendisyon ti apo kada tayo. Well, okay. Anya nga, iti inkararag mo, Jeric, anak ko. Nagyaman ang karagiti blessings ngit ito ti apo ka na tayo, daddy. Very good, anak. Si Kangay Joan. Siyempre, nag-thank you akmat kadagiti blessings na iti pamilya tayo, daddy. Kinid daw ko, asapay ko ta mapromote akmat ta iti trabaho. Oh, patseg, asong batan na dayta akararag mo, anak ko. Mamatiak, iti dahi bakit? Basta di tayo liwayan ti kumamang kenkwana. Uwan, daddy. Mabisinak, daddy. Di mat ko na mga ilibrida kami kalpasan na makimisa tayo. At imbagak. Katuan, inbagam dayta, sakbay arimwar tayo iji balay, daddy. Wen ngagpaiso lakay. Loko kayo Pagtitinulungan dakmanan ako Oo, sige. Mangkita tayo nga ro diti restaurant na mabalin tayo apanganan. Bigbigat, ngem suyaab ka, suyaab dita, Dante. Ay, nahuwan nga ron. Apay, di ka agbiyahe ita? Ay, san sa bakit? Kasla masadutak man. Baturog akpay. Agbiayag penton malam. Labas! 1:19. Taya! 1:19. Ayabab man kit diti Agtaya kubrado. kayon, apo. Agtaya taman bakit? Ha? Taya! 1:19 ti labas idirabi Agtaya kayon, apo. Ayabam bakit? Mari pasita! Dumagas ka dito'y balay, tagtaya kami! Ay, wan maray, mabitlaang. Oh, anya nga rod nga itinumerom lakay. Ay, jangan tayo ngagpaso ti mayat ang matayaan. 1:19 ti labas idirabi At ti listaan maray. Anya tinumiruyo. Nan, kita man patilista ang maray. Toy pare, Uno, 19. 15, 18, 30. Ay, mare, 14:28 man? 14:28. Mano maray? 50 laeng, mare. 50. Nagbasit mo itong tatayang bakit? Gusto laang mutlakay. Dakil mo tun ate, abakan na dahi no bilang katumamata. Nadin mare, inayon mo dita 14, 28, 500. Na, nagdakilan lakay. Wen atap no dakdakkel mo ti abakan ta. Luisa bakit? Luisa! Napay ka lakay. Kasla nakanagragsak ka met. Nangabak tayo ti huiting! Agpay sulakay. Wen! 14, 28 ti labas! Kat, manungay di inabag jeta yata lakay. Ay, katriniwuriw mo't abakit! Mayat ang arot no kas talakay. Easy money. Pero may, ay sa wakas, makagatang ako niti inararapaap ko ang motor. Ala, gumatangak mo tun akadagi ti appliances lakay. Ay, kawan may mayat mo igatang ta iti kagawaan. Tapno adamot pakakit-kitaan ta, bakit? Yes! Yes! Yahoo! Oh, apay kastaw na itiragsak mo manang. Yes! Napromotak iti trabaho kading. Siya kung ti manager iti kumpanya pagtrabahwak. Yes! Wow! Congrats nga ro tama nang. Agyaman na kading. Katsi ka, kumusta mo't ti ibagbagam ngay of offer da ken ka at trabaho? Pampanunutek nga ro no kasano manang. Daktakkel nga min ti offer da ijay. Halos doble ti sweldo kiti sigo na trabaho. Ay katuwa namon ati offer da ken ka. Man ti agi-offer iti kasta akadakkal asweldo ading ko. Iso ano siyak ti sika. Awat mo ti offer da iti bangil a kumpanya. Sayang mat.
Mangmangan ka mula sa nasiksika, Dante. Mawa na. Tawan mo't gayam umay. Hayak pa nga ayab. Nga mawan mo't sumumbat. Di nanganak ko na si Shaq. Jeric! Joan! Umay kayo mga anak ko. Nay, timakdar ka mo ten, Dante. Wala, tanalpasa ko na nangan. Mangan ka matitan. Talaga pinartakak tinangan ta, anda pa'y aramilak bakit. Ay sos, ingkakot agbiyahen, Dante. Daitan tumula ang manan cellphone mo ti igama may tiyak malmalam. Tagtagari ka di bakit? Tano mga bakak, sigurado si kamot lang ti may ranod. Ay na, awan na saya at nga ipaay ti sugal, Dante, Nang runa no kasta ka na yun ng mutan. Ikararag mo gitday ta mga bakak, itikasta, adda pa ng kwarta tayo. Nagalas kasta na panuno mo, Dante. Awanan, talaga anaadik ka iti online sugal. Nakahado ka man ako na ako, Luisa. Di ta ka malagay. Nana? Malmalas ang mandataon. Oy, Dante! Agsubli ka dito! Dante! Nasaya at mat, tasimangput kan Jeric. Apay, saan kayo mo't na nagkuyog kan ni manang mo? Saan? Ag-overtime ka naman ni Manang Joan. Kanayon mo't nga ag-overtime. Wala ang tapno dakdakal ti masweldo na. Urayin tayo pa'y ngarod ni manang mo. Sakbay amang rabi tayo. No kasta, saan kayo pa alangan, mami? Saan pa'y urayin da kayo ngarod? Ay sus, mangan kayo na. Nanganak kon ijirwar. Anya? Nimot manang, amangan na parbangon ton nga agawid dayjay. Kan may sa sigurado amangan dayjayan ijirwar. Isa amangan kayo mutan. Saan yung nga urayan pa'y ni manang? Dito'y kon nga iparada ti motor ko. Iti kasta. Nalaklakan to ti papanaw ko inton madamdama. Sigurado ang magustuhan dati in take out ko apulutan. Mapanakon. Sigurado nga urayan na kung di taunag. Mayat ti kasti abiyag. Happy ko naman. Charan! No diwa mo ti agyaman! Kanagiti bindisyon na maaw-awat yaw. Dom ti aldaw! Asublin na dagitan! Nene. Ket nento satanas! Ti agari dito sa kalubungan. Ay. Nagloko na tabagtik. Kimot na malablabid lang. Tang, pagitong kitang. Sapay nagtadam ti panang kita na kanyak. Oh no! Ti bagbagak! Sanak nga agul-ulbod! Ueno agpadpatulaan! Babawin nanto dagiti bendisyon! Kadagiti tatawa di na amo ti agyaman! Kandi na amo nga ikan! Tipataw! Jesus! Aguuyo nga talaga. Bay aklat ha. Mapanakit din. Apayan, Luisa. Kasla nagbaliw mutan dito'y balayaw. Anya ti kayat yu asawan nanang. Tunggal umayak idi ditoy. Kompleto kayaw ang makisango kanyak. Ita, danda ni awan pa yan makasaritak kada kayaw. Busy kayo mataminan. Diyak pa yan makita dagiti apu ko. Ay na, makumikum da kadagiti trabaho da nanang. Kas makita yumit. Aging ka ita, sanda pa ya si mangpet. Nay, rabien, adda pa'y laang iti trabaho da. Wen nanang, kanayon da ngamin nga overtime. Kat ni ngay matdantay. Sa dino ti ayan na. Ay na, adda ijay si Ledmi Agay ay ayam manen iti online sugal. Diyos aman na nga asay. Apa yan? Anya ti mapaspasamak iti asawam. Nanang. Saan mo't asigod akasta? Wen nga rod, jakman ammo. Tay di napadasan na tinangabak iti weteng. Kanday ta nga online sugal. Ay nasimadot mo't pinagbiyahe. Day talaang mo't tinagsugsugal ti kukwaan na. Ay una yan.
Uray dagiti anak mi, nanang. Ad-adun ti oras da nga overtime. Sana nakas itisigod ang masapsapa da nga agawid, kat agigiddan kami amangan. Itawanan, nanang. Ad-adun ti oras da iti trabaho. Yes! Yeah! Ako! Anya na ti ririyawam dita, Dante. Nangabakak manan bakit? Nangabakak manan! Oo, kita mo. Oh. Ha? Ha? Ay nanagdakkel mo itong tinabak mo lakay. Ay, kit siyempre Apay kapoy. Agdabanin kwarta tayo. Isimani ko naman. Oh, yung mo ti Gcash number mo. Ta isend ko kin ka ti pagpalingkay. Ah? Agawaam! Yung kagpalingki bakit? Gumatang kay dinaimas asidan tayo. Day karon ti baka ti alam. Ta mga rami nak man iti kilawan. Makasinsida kami ka iti kilawan na baka. Sige. Ipasam nga ro dun iti Gcash ko, ti inabak mo. Ta mapanak mo tin agpalingke lakay. Luis, Apay kami. Aday bagam? tulungan. Ninay, apay yan. Agan anukan, Dante. Apay nga, ikamam tabarukong mo. Makaangas. Ay! Tulungan ako. Sige. Ay! Dante! Ay, apo! Karuba! Tulong! Tulungan na kami! Nasayata si Mangput kan manang Joan. Apay ka, day, Jeric. Apay, di mo ka dinaawat ti text cookin ka. Awagan ka. Ngam saan kamot kami na makontak? Ay, kwa. Jack ngamin kaya ti madistorbo iti trabaho, iso nga in-off ko pay laang ti cellphone ko. Jack pay linukatan, manipod pinmanawak iti opisina. Ni Daddy, at di hospital. Anya? Apay? Naan-ano ni Daddy, ading? Naatake manang. Anya? Ala, agsagana ka. Ta mapantay di hospital. Ha? Ha? Anya, dayjay? Kasla, adapin mo to. Huwag gagpaiso. Kasla nagtaod mo't iti silid da mami kan Daddy. Ha? Kasla da mapupuoran. Ha? Kitaam, adda asok nga agtataod iti silid da mami. Puor. Mapupuoran ti balay tayo manang. Unay matitikas to yung mapaspasama kiti pamilya minanang. Unay yan. Talaga akasta siguro ti bihag, anak ko. Wena, ngam una yan, tanagigiddan damot lakit din. Naatake lang nga rodan ti asawak. Naurampay ti balay mi. Saan nga day tananang. Naikat pa'y gayam ni Jerry kiti trabaho na. Pagyamanan tayo lahat ti Diyos. Ngamen, nailasat ti asawam ti pan nakaatake na. Kan saan unay anapuuran ti balayaw. Sumagmamanula ang apasa ti napuuran. Naimbaglaangan ananang. Tasan nairaman anapuuran ti kwartang iduldulin ko. No pati dayjay, kat nauramay jak amo na talaga nanang. Ay, nalipatan yun samot namin ang ti obligasyon nyo iti Diyos, anak ko. Nanang, Manipod na padasyo tinapintas abiyag. Saan kayo matan a makimismisa? Saan kayo sapayan nga agkarkararag? nanang, Di mat kanayon ko nga ibaga kada kayo, nga oray anya pa'y abindisyon ti maawat yaw. Di yo kumaliwayan ti kumararag kan agyaman iti apaw. nanang, Mala, gusto dayta na panagsangsangit mo. Agbalin ko mga adal kada kayo dayta. Anya ngay nga rod. Ano san nyo manan ati mang rugay, anak ko? Ita, Miss F, nagsublimanan iti sigod ti kasasaad mi iti biyag. Simple, ngam at least naragsak. Agsasango kami amang mangan.
Sangsang kamay sa kami nga agdaydayaw iti Apo, ken agkukuyog kami amapan makimismisa tunggal aldaw ti Domingo. Agsapa, aldaw, sakbay amangan, sakbay amaturog, ken amin nga aramidan mi, dawdawatan mi ti pannarabay ti Apo, babaen iti ababa akararag. Saan agapo tamabuteng kamin ababawyan na dagiti bendisyon na kada kami, no di ket amumin nga ikan iti pateg dagiti banbanag nga adda kada kami. Katrumbang nalaeng nga agyaman kami kadagiti bendisyon ti Apo. Tultulungak met ni tatang nga agbibiyahe iti tricycle kabayatan ngor urayak a maawatak kadagiti inaplayak at trabaho. Iti agdama ket ni manang kupaylaang adyoan ti makakaadda amang gasgastos kada kami. Kastameten kadagiti kasapulan mi ditoy balay. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Tuy pagayam mo, Jerry. Hey everyone, this episode is one of those quietly brutal stories because it doesn't start with chaos. It starts with comfort. It starts with a family that isn't living a glamorous life, but they're living a complete life. Food on the table, laughter, prayers, and that very Filipino Ilocano kind of warmth where the home feels like the safest place in the world. And that's exactly why the episode hits so hard. Because the tragedy here isn't a random outside villain. The villain is a temptation that can enter any home today right through a phone screen. The opening is a love letter to simple happiness. Let's talk about the first part because I actually love how the episode builds the foundation. It makes it clear this family is not rich. They're working, they're stretching what they have, but they're together, they're still able to laugh, they still have that culture of saying, be thankful. And the presence of Lola is important here, because Lola represents the moral compass. She's that elder voice that reminds the family, don't forget gratitude, don't forget faith, don't forget that blessings are not only money, blessings are also peace, health, and having each other. This matters because later, when things fall apart, you can literally trace the collapse as the moment the family stops valuing peace and starts chasing shortcuts. Easy money is the most dangerous phrase in this whole episode. Then we get to the turning point. Online gambling enters the story and the episode doesn't treat it like a joke. It shows the psychology of it. It starts with excitement, numbers, quick bets, the vibe of what if I win, and then you hear the most toxic promise, easy money. That phrase is not just dialogue, it's a trap. Because easy money makes people stop thinking in seasons. It makes them stop thinking about consequences. It makes them think life is a shortcut game, like patience is for losers and discipline is too slow. And the episode shows exactly how that thinking spreads. At first, it's just a small risk, then it becomes just one more. Then it becomes, I need to recover what I lost. Then it becomes, I'm almost there. That's how addiction forms, not in one dramatic jump, but in small steps that feel harmless, until suddenly you're already deep. 3. The family starts noticing, and the house energy changes. One thing this episode captures well is the way a home changes when one person becomes addicted to something. The conversations become sharper, people become more suspicious. The phone becomes a weapon, the silence becomes heavy, and the wife starts reacting like someone who can feel the danger even before she has proof. And let me say this clearly. When a partner begins hiding things, the other partner doesn't need receipts to feel unsafe. The body feels it, the mind feels it, the home feels it. The episode gives you that slow shift from normal family dinner energy to we're walking on eggshells.
4. Why this is worse than just money. A lot of people think gambling is only a money issue. But the episode proves it's bigger than that. Because money can be replaced, trust is harder. When someone gets hooked on online gambling, it doesn't just drain finances. It drains attention, presence, patience, and responsibility. It turns a husband into a stranger. It turns a father into someone who is physically in the house but mentally somewhere else. And the children, they notice. Kids always notice when the emotional weather changes. 5. The digital transfer detail makes it feel real. One detail that makes the story feel very 2026 real life is how it includes the modern system of sending funds and pushing transactions fast, like, send it now, I'll place it now, we'll win now. That's exactly how online gambling traps families today. It removes friction. In the old days, someone had to physically go somewhere to gamble. Today, it's right there on the phone, in the palm of your hand, in the middle of your living room, while your family is eating dinner. So the addiction isn't only psychological, it's designed by convenience. 6. The emotional peak isn't the argument, it's the panic. Then we hit the part where things turn into panic, where the stress becomes too much for the household and a medical emergency happens. I'm not going to get graphic because you don't need detail to understand the fear. It's the moment the family realizes this is not a game anymore. This is what gambling addiction does. It convinces someone they are chasing hope, but in reality, they're dragging their whole family into instability. And when health is threatened, everything becomes clear instantly. Suddenly money doesn't matter. Suddenly pride doesn't matter. Suddenly easy money looks stupid compared to please be okay. 7. Accountability. The episode is not gentle with the addicted person. I also notice the episode doesn't romanticize the addicted person's excuses. It calls it what it is, addiction, and a pattern that must stop. And I agree with that. Because one of the most harmful things families do is normalize addiction as just stress or just a hobby. No, when it starts harming your home, it's not entertainment anymore, it's danger. 8. The moral turn, gratitude as the antidote. By the end, the episode returns to its original message, gratitude and faith, and the idea that the home should be protected. It explicitly pushes the lesson: remember your obligations, remember your family, remember to be thankful for blessings instead of gambling them away. And honestly, that's the perfect structure for this story. Start with peace. Show how peace gets traded for shortcuts. Let the consequences shock the family awake. End by reminding viewers what actually matters. 9. My honest reaction. This episode is a warning to OFW families too. This story especially hits for OFW households and working families because money pressure is real. People want to help their kids. They want to upgrade the home. They want a better life. But the lesson is, don't chase a better life in a way that destroys the life you already have. Because better without peace is not better. 10. What I would tell viewers after watching this. If you're watching this episode and you recognize even a small version of this pattern in your home, here's my reaction. Don't wait until the crisis becomes the teacher. Don't let small bets become secret behavior. If you're stressed, get help the healthy way. Talk to your partner, talk to trusted family, ask for support, create a plan. And if someone in the home is already addicted, address it early, set boundaries, and protect the family's stability.
Because the episode makes one thing clear. Once the family reaches panic mode, the emotional damage is already deep. Closing question for the comments. So I'll end with this question. If someone you love keeps saying, I can stop anytime, but their behavior keeps getting worse, what do you do first? Confront them, involve family, or set boundaries and step back. Drop your answer below because this episode is not just drama. It's a reminder that peace in the home is a blessing worth protecting. Agyaman ak, Oliver. Oray nabambanno ka na nagpasada iti nagmalam. Sinukon kan intulod naklata aging gadito'y balay. Awanan yaman na, Carol. Amumat nga ramidak amin, basta paragan ka. Di oray mabinanuta pa nga grikos-rikos si Plaza, mabalinlat na. Anya? Apay, di mo amo, mas kay ket ko pa iti mangsukon, kan mangitulod kan ka. Ngam tiag pasada iti sabali. Agyaman ak manin, Oliver. Amok asimple lang day tingar alamidam. Ngam kayat ko nga ibagakan ka, anaragsakak no si katikadwa. Kastaak matyan ka, Carol. Oray na bambanno ka kiti nagmalam panagmanehok. Maikat adagos no makita ka. Ay sus, bulaan nakman ako na akon, Oliver. Saan mo da? Pudno ti bagbaga, Carol. Sige nga, Rodan. Agawid kan ta umunugak matan di tabalay. Sige. I-text nak to nga rin ito nagsapan no nga oras nga umay kasukunan, Juan. Wan, agan-anad ka iti panagmaneho, ma. Good night. Nobyum ka din, day nga Oliver. Saan pa'y tatang? Kahit, apay nga rod akas tao na iti kinaragsak yung agsarsarita itay. Kasla damot ang nagkinawatan niya. Awan pa'y tatang. Angam amuyo? Naidumduma ti kinaragsak ko no ni Oliver ti kadwa. Nya. Day tatipod no tatang. Kat plano kun ti mga klon kan kwa na. Por Diyos, por Santo Carol. Day jay, tikad mo ang pakiasawaan. May sa tricycle driver. San lang aday ta? Sugador pa'y. Napaklan apal lutero. Dagiti laang manok na ta muna nga si kaswain. Tatang. Agpanunot ka man anaimbag anak ko. Saan da ka pinadakkel? Tapno makiasawa ka lang iti kasta klase ti tao. Tatang, ay ayatek ni Oliver. Ay ayatem, kulam. Uwan, tatang. Gapo ka di tagwapo. Hoy, Carol! Agriing ka man iti kinapudno anak ko. Saan ka amabsog iti tsura lang? Ti birukam, kat jay lalaki nga adda na talgad at trabaho na. Kang runaan iti amin, jay ka pa ilan nakaabyagan. Tatang. Laglagi pam, at ipan nakiasawa kat saan abarang-barang. Ti concern ko laang mait, kat ti masak bayam anak ko. Iso ka pang ngaasim, tagpanunot ka kumapay iti mamin ribo, sakbay amang ngedeng ka. Amumot asaan apaburkan ka ti pamilya, saan ka di, Oliver? Ay, wen nga ron. Isa ka matanaga na. Amaan no gapo kadakwada kat jak matan magunod, tinasamit nga wen mo. Amok nga ado tilapad iti relasyon ta. Ngam panagkunak, nasken lang ang asurutag ti ipit-pitik to'y puso. Anya ti kat masawan? Aklunan kan, Oliver. Ha? Agpeso? Wan, Oh, agyaman na, Carol. Ikarik, saan kang tungag babawi iti panangaklon mo kanyak? Ikarik nga ramidag amin akabalag. Tapno maparagsak ka. Ikaig ko tag trabaho. Iti kasta, makaurnungak iti kastusan tang agkasar. San lang aday ta? Liklikak mo't ka nagitibisyok. agyaman ak, Oliver. Ang di kagdanag. Tadyak mo't daw dawaten nga agbalin ka a perpekto. Ti kayat ko laang, agbalin ka kumaan na pudno kanya. Kas iti kanayon kung ibagaken ka. Aramidag amin basta paraken ka. Ikarik nga iwanan, ayaten kan ipatag ka iti nalablabas pa yung panangipatag ko iti mismo abagik. I love you, Carol. I love you too, Oliver.
Nana Marcela, Apay Oliver, anya ti masapul mo kanyang, ha? Ay ko, dito ka yung tricycle ko lumugan nana. Siya kung timang itulod kada kayo. No ilibrim ak lumugan nak. Angam no saan, nasaysaya at laangan nga aglugan nak iti sa balay. Ha? Ni Nana Marcela man. Di ka agdanag, tatalagamot nga ilibre. Mala, lumugan kayo na iti tricycle ko. Kasya kung timang bagkat kadagi dawit yo. Ay katrumbang lang Mala, bagkatam nga rudan dagiti pinalingkay, tayo tulod na kung iti balay may. Areglado, Nana. An-ano am dagiti inlasin mo anak ko. Itid ko'y dyan da Carol, Nanang. Naimbag ano awatin da dagita anak ko. Awaten da. Ngamin, nanginatin hateng ita, Nanang. Isupay mo't agatangan da ano ko. Sa bagay mo't kit di Apay, di kagpasada ita. Saan, Nanang? Inton bigatak ton ngagpasada. Mapanag pa ngamin ijatalo nita. Mapan ko man ispyan dagiti mulak at arong. Iti kastasan nga iggasan. Ay katun sayang mo't nga agpay suno madadael. Sapay nangina ti tarong ita. Uwan nga rod, Nanang. Bareng ano masangbut ko tinangina a presyo. Sumangbot mo't siguro. Mala, panawan ka nga roden dito'y balayan ako. Inako, tasang butak mo ni Brenda ijay tsindaan. Mapan ko singiran ti bayad tinatang nga impaw itayo iti kalman. Sige, Nanang. Agan-anad kayo. Panagkunak kat umdas mo't sigurong ti urnong ko. Mabalintan tagkasar Carol. Sigurado ka, Oliver? Uwan, sigurado akong Carol. Sige, takasaritak to nga rodanan ng kantatang, apaman ang makaawid ak ijay balay. Wana, ura siya. Kasaritak tumot ni Nanang kina Uncle Rico, kadumanon kamin. Sige, Oliver. Ay na, magagaran akong amang ikalay sa ken ka, Carol. Kaya't kan nga agkan, kan arakupan iti nakairot. Kang runahan iti amin, kaya't kan nga awagan iti bakit. Di ka agdanag, taumadanin day taagundaway, Oliver. Basit lang ang apanahon ti panaguray mo. Ha? Sa dino ti pangipanam kadagita, bakit? Ipan ko iti ayandanan ng lakay. Isupay mo't asidaan daan. Kaya't mo asawan, ipadawat mo amin dagita kadagiti dadakkel mo? Katwan Ay saan? Ha? Anya ti kayat mo asawan, Oliver? Ipabayad mo dagita anatang. Anya? Ipabayad mo ko na, tanay. Nagnginatin natang ita. Sayang mo ipadawat mo lang. Apay, di mo amo tirigrigat ko anangay aywan kadagita anatang? Angam Oliver. Awanin ti adupay asa o Carol. Basta no kunak nga ipabayad mo. Ipabayad mo. Nawatam? Nay, ako reka. Di mat katugang ka babae ti malabsak ang magmagin. Isagting ko ti tricycle ti batong na. Sa dino ti papanan nyo, Nanang? Si gayam Oliver baraw. O Nanang, sa dino ti papanan nyo? Mapanak ijay ili baraw. Ay gatlumugan kayo na. Ngam ita, saanin alibre. Agbayad kayo matan. Ha? No itigit iliblibre kayo, ita, saanin. Aglugan kayo, ngam agbayad kayo. Tapno sa anak mo't amalugi, Nanang. Inton umay alawas mo't gaya munti kasangay mo. Naimbag man ta nalagip mo. Nalipatak paikit din. Siyempre mata. Kad, anyang iti plano? Aghanda tayo kati? Ay na, saanan lakay. Gastos lang ang dayta. Ay kat aghanda tayo latamot Di ka agdanag, tasyak ti makaam mo iti magastos. Si kaangarod lakay. Angam no siyak lang ti matungpal. Uray saanan ti handa-handa.
Pang-ubing laang dagita handa. Aghanda tayo nga, Rod. Agluto tayo iti uray basit lang nga pagsasangwan tayo. Sige nga, Rod, taibagak to kadana ng kantatang taumay danto dito'y balay. Ay nasaanan. Apay, masapul ay ang awisan pa'y langit ah. Ha? Uray da tayo lang dito'y balay. At daman kan awanda, matuloy lata ti birthday bakit? Agsarita taman, Oliver. Kanya ti pagsaritaan ta bakit? Kasla seryoso ka mat. Aglablabas kan, Oliver. Na, taapay manin. Agpudno ka man kanyak. Agibalbalis ka kadi kadagiti dadakkel ko, ha? Na, agibalbalo sa sasawmat si Kakarol. Pudno ti bagbagak saan kadi. At dakin ka ano anya ti panangawat mo. Basta siya, amok nga idi pa'y laeng. Saan dakon akayat dagiti dadakkel mo. Amok dayta. Angam idi daytay. Ita saanan. Ngamin nagbalbaliw dan, Oliver. No idi, kat di da kakayat apara kanyak. Ita saanan. Wen, nagbalbaliw dan. Ngam saan nga umdas dayta kanya? Anya? Di danto pa'y nagkidkid daw apulos iti pamakawan. Wano pasensya man laeng kanya. Oliver. Amum ka di. No kasano ka ba pati pa nagkita tayo di kanyak? Laglagi pa nga inuy-uyaw dagiti dadakkel mo. Ibagbagada asantang agbagay. Ngamin, di adal ka. Idintutas siya kat may salaang at tricycle driver. May sa apalutero, kan manalon laang. Kakaasikan to kanong agkud-kud-kud itidagan no siyak ti pakiasawaam. Iso nga ita, siyak met. Ha? Anya ti kayat mo asawan, Oliver? Ay kat bumalasak mata. Anya? Angam tao dalaang nga agbidot. Kan may sa pamilyak ida, Oliver. Kat siyak, imbilang dak ka di atao ide. Saan? Tinagtagibasit dak, Carol. Tinagtagibasit dak dagiti dadakkel mo. Saanan asikat ti Oliver nga inayat ko? Daytoy ti pudpudno nga Oliver, Carol. Daytoy ti Oliver asan abasta-basta't pahamak. Kang runaan iti amin, di na ipalubos abasta badbad di kandalaangin ti kinatao na. Oliver. Hello, ading ko. Nakaawag ka mat. Apay, adda ka di parikot? Saan matkit di nga iso ti parikot, Manong? Adala ang kumakit dawak apabor kang ka. Anya dayta? Adda tim building mi inton umay alawas, Manong. Kat agsarunuda iti seminar nga atendarak. Parikot ko itan no kasano ni Nanang. Awan ngamin kadwa na dito'y balay. Amang nga numabalin nga agnaad pay laang dita balayo. Saan na bali, ta makalawas laang mat. Ay katuan na. Awan parikot iti dayta ading ko. Ay na, agyamanak unay, Manong. Ket, kanong may ngarod nga itulod dito'y balay ni Nanang? Uray inton sa banunton, Manong. Tawan trabaho. O sige, urayan da kayong tungarod inton Sabado. Apay nga da dito'y silid ta dagito'y ginatang mo ag grocery ken prutas bakit? Uray ti kapiken gatas at da dito'y. Wana, tapno awan ti daduma ang mairanod. Ha? Ginatang ko dagita. Kwartak tinggatang ko. Saan mo a kwarta? Iso nga adda nga rod karba nga amang ilamang kadagita. Anya? Di mo dildilawan, ta isumot ti aramid mo. Imutam dagiti dadakkel ko. Iso nga isumot nga rod ti aramidak. Iti kasta, quits. Carol? No kastamot lang nga imutam ti pamilya. Ay kat imutak mo't ati pamilyam. Apay ti ko nam agpaabakak. Ha? Saan, Oliver? Apay, di ka nagluto ba kay? Nagluto ngam para kanyak lang tinluto. Anya? Ne, amumot nga agtumtumar iti agas ni Nanang. Di mo mutlakit din pinakanmutan. Iti kasta makainummot iti agas na. Ay katagluto ka Di mo namnamaan nga asikaswak ti inam, Oliver. Nanang mo nga rod, di sikat ti mga sikaso. Carol! Apay, adda reklamo? Kat na isumat ti aramidam kadagiti dadakkel ko. Saan na ya? Ha? O, di isumat ti aramidak iti inam. Iti kasta, marik na mat ti marikrik na.
No masaksaktan ka itar aramida, mas nasaksakit kanyak tar aramidam. Iso akas itinakunak idin kan ka. Quits talaang. Na, awan madmadingar aramidon ti inak ken ka, Karol. Isa pang nga asim ko mata di mo iramraman ti inak. No di mo kayat ang mairaman ti inam, agbalbaliw kan. Baliwa mo ti kasta at tratom iti pamilyak. Iti kasta, baliwak mo ti tratok iti inam. Saan mat siguro anarigat nga awaten data, Oliver? Oliver, anak. Da kayo madgam nanang. Nangag ko tinagsin nung bata nyo itay kin ni Carol. Ha? Apay mo ngamin akas jay tar aramida manak ko. Nanang? Saan anasaya at nga agimula ka iti sakit tinakam iti padam a tao, anak ko. Saan mo't kat akas tatiin surum iti day di tatang bukan ka? Nanang? Oliver, anak, dumngag ka kumakanya. Amok anak ko laapan laang ti panunot mo. Amok no kasano ti kinasingpet mo a tao. Pangaasim tagbalbaliw kan. Saan anasaya at ti agibalas. Ti kasayaatan nga aramidem. Dumawat ka iti pamakawan kadagiti nakaikamangam. Tani, nakababain ti kastangar aramidem anak ko. Ang nanang... Pangaasim ka di tadi ka nagkalintagan. Uray asino pa'y ti pagdamdamagam. Bidot ti kastangar aramida manak ko. Agbalbaliw kan, kat ornusem ti pamilyam. Ornusem ti gulo arinugyam. Iti kasta, agbalin anaragsak ti linangin nyo iti asawam. Saan laeng adayta? Naragragsak met laeng ti pamilya. No addatal na ken kapya iti uneg ti pagtaengan. Sorry, bakit? Sapay la ko mata mapakawan na. Ha? Amok ang nasaktan ka kadagiti nararamid ko iti kalabas. Sorry. No nangimulak iti sakit tinakem, may sumat tinangiduron kanyak tapno agibalas. Amok abidot tayo diyang inaramid ko. Saan ka nagbalin apatas iti pamilyam? Sapay ko ma, tamo pa kawanak bakit? Oray siyak mat, Oliver. Kaya't ko ti agkid daw iti pamakawan kan ka. Naamiris ko asaan arumbang ti inaramid ko. Sorry no kasjay tinagbalin a reaksyon ko iti inaw. Maawatan ka bakit? Basol ko ti amin. No saan nagapu kanyak? Amok asaan mo mat nga aramidan ti kasjay iti inak. Pagyamanak ket di tanuti mo inaramid ti kasjay. Amangan no jakmat na amiris dagiti bidtot ko. Agyaman iti pan nakaawat mo, Oliver. Kat ulitak manan ti agkid daw iti pamakawan, lakay. Awan na nyaman na bakit? Kas na ko nakitahin. Basol ko matlaeng no apay anaaramid mo ti kasjay. Utang ko amin na kinasaya at iti inak. No awan daan ang patakkel kanya. Saan matakas to iti kinasaya at ko a tao? Kaya't ko agkid daw iti pamakawan kininanang mo, lakay. Wana, oray siyak. Kaya't kumatagkid daw iti pamakawan kadag iti dadakkel mo. Kat manipod ita, ikarik ngagbalbaliw akon bagay. Mga barwanan ta, para itinapimpintas a masakbayan ti buklan ta a pamilya. Nagsasarita kami kadagiti dadakkel ni Carol, kastamatan ni nanang ko agraman ti kabsat ko. Ket kaasi ti Diyos, naornos mimet ti saan a pagkikinnaawatan iti nagbabaetan mi. Ita, addameten dua nga anak mi ken ni Carol, ket makunak a naragsak met ti pamilya mi. Pasaray umay pumasyar met ditoy balay dagiti katugangak, ket mariknak ti panangipatagda kanya kas manugang da. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan, toy pagayam mo, Oliver.
Hey everyone, this episode is one of those stories that doesn't leave you hyped, it leaves you quiet. Not because it's confusing, but because it's painfully human. It's about a family that wanted a child for so long, carried that hope for years, and then discovered the hardest truth: getting what you prayed for doesn't guarantee you'll get to keep it. What makes this episode feel heavy right away is the framing. The narrator speaks like someone who has carried this memory for a long time, and the first big context he gives is that he and his spouse spent around a decade without a child, and that long waiting season shaped everything: their marriage, their emotions, their decisions, even how they handled pressure from others. Because in real life, when you're waiting for something like that, people don't always understand how sensitive it is. Some people mean well, but their words still sting. Others turn it into gossip. And the couple starts living with two burdens at once: the private pain of longing and the public pressure of expectations. 1. The adoption conversation is not Plan B, it's a serious emotional step. I'm really glad this episode doesn't treat adoption like a casual shortcut. It shows it as a serious decision, something that comes after years of waiting and something that requires maturity. Because adopting a child isn't settling, it's committing, it's saying, we are ready to give love without conditions. And that's a beautiful thing, but it's also scary, because the moment you commit, you realize this is not a fantasy baby. This is a real baby, a real life, a real responsibility. 2. The most relatable part: exhausted parents can love deeply and still fight. Then the story shifts into the home scenes with the baby, and honestly, that part is so realistic it almost hurts. Night crying, milk preparation, the stress of are we doing it right, the tone of snapping at each other because you're running on 2 hours of sleep. And I want to say something important here: those arguments don't automatically mean the couple is toxic. New parent life is intense. People don't fight because they hate each other. They fight because they're scared, tired, overwhelmed, and trying to survive the learning curve. But the episode also shows the danger. Exhaustion can make you careless, not intentionally, just humanly. You start guessing instead of checking. You start hopping it's nothing instead of treating it seriously. And with a baby, hopping it's nothing can become a heartbreaking delay. 3. The elder's warning is harsh, but it's also real. There's a moment where elders speak bluntly, saying, in effect, if you truly want a child, prove you can carry the responsibility. Parenting is not a cute idea, it's obligation. Some viewers might think, why are they so harsh? But I think that harshness is coming from lived experience. Older generations often speak like that. Their love can sound like discipline. Their care comes out as warnings because they know how quickly things can go wrong when people treat parenting like a dream instead of a full-time reality. 4. The shift, when the story turns into ICU territory. Then the episode changes genre. It goes from family drama to medical crisis, and everything feels different. The baby's health becomes alarming, and suddenly the house energy flips from we're tired to something is wrong. That's the most terrifying kind of moment for any parent, the moment when you realize love can't fix it. You can't bargain, you can't hug it away, you can't try harder to make a fever disappear. You can only rush for help, wait for doctors, and pray the situation is still reversible. And when the doctor starts explaining the seriousness, mentioning weak immunity and infection risk, and the baby is placed in the ICU, you feel that helplessness settle over the whole family. This is where the episode hits a painful truth. Adults like to believe they control outcomes. We plan, we budget, we work hard, we sacrifice, and we assume those sacrifices will earn us safety. But the ICU reminds you that life doesn't operate like a reward system. 5. The grief is the real climax, not the hospital scene. Then comes the loss. Liam dies. And I appreciate that the episode doesn't treat it like a shock scene for entertainment. It focuses on aftermath, because the real trauma isn't only the moment it happens,
It's what happens after the silence, the disbelief, the guilt, the anger, the why us questions. The parents' reactions are painfully believable. People in grief often do three things. They try to find a reason. They try to find someone to blame, even themselves. They try to bargain with the universe. If only I did this earlier, if only I noticed, if only I rushed sooner. That doesn't always mean they were negligent. It means the brain is trying to create control in a situation that feels uncontrollable. 6. Faith in this episode isn't a magic fix, it's a lifeline. Another major layer is how faith shows up. The family speaks in the language of prayer and surrender, trying to interpret the loss in a way that doesn't destroy their spirit. And I want to be careful here. Faith doesn't erase grief. It doesn't turn pain into happiness, but it can keep people from collapsing completely because it gives them a frame when the world stops making sense. At the same time, faith can also be complicated because grief always asks a question faith doesn't answer easily. Why would this happen after we waited so long? That tension is real. The episode captures it, belief and heartbreak existing in the same room. 7. The surviving child changes the grief. Then there's the other child. This is one of the hardest realities in family tragedy. Grief doesn't pause responsibility. If there is a surviving child, you still have to wake up, feed them, comfort them, protect them, while your own heart feels empty. And that creates a new kind of trauma. Parents become hyper-alert. Every small symptom becomes terrifying. Every cough feels like a warning. The mind starts expecting disaster because disaster already happened once. That's why the episode feels so real. It doesn't end with they prayed and everything was fine. It ends with the truth that people continue living, but they continue living as changed people. 8. My reaction. This episode is a warning and a compassion lesson at the same time. If I had to describe the emotional function of this episode, I'd say it does two things. First, it warns. It warns families not to ignore early health signs, not to delay help because of cost or pride, and not to assume a baby will just be fine. Second, it softens us. It softens us toward exhausted parents, toward couples dealing with infertility, toward people making adoption decisions, toward families in crisis. Because behind every story like this is a very human fear, the fear of losing what you love. 9. What I'd say to viewers after watching. If you're listening to this episode and it touched something personal, here's what I want to say as a reaction, not as a lecture. Don't shame grieving parents for how they process loss. Don't treat grief like weakness. Don't rush people into moving on. And if you know someone going through a crisis, support them with presence, not gossip. And if you're a parent or caretaker, trust your instincts when something feels wrong. Don't delay help out of fear. And don't punish yourself forever for a tragedy you didn't choose. Because the goal after loss isn't forgetting. The goal is learning how to keep living while the memory. A closing question. This episode leaves me with one question that every viewer will answer differently. After tragedy, what makes a family stronger? Holding on tighter? Or learning how to breathe again without letting fear control every moment? If you made it this far, comment your honest take. Do you think this story is more about responsibility or more about fate? Thanks for listening. See you in the next episode.